أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude o mawɗo bajjo mo mara ɗiɗaɓo ɗum ko Allah julay ɓurnaɗo tagi famon sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fuu e sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeɗo. En weltanike mo kanko Allah newnanɗo en hande kadi fottugol ka alluwal meɗen Suumayee ɗo duɗal sunna wal jamaa ka page meɗen Facebook laawolkisal ɗo Incha'Allah. haray ko adi en natande yewtere ko andintintan kon ɗo ko ɓuri raɓɓitude hiɗen torano Allah den toro Allah torano musidɓe meɗen jogiɓe fayɓe nawnuɓe ma sonnaɓe nawnuɓe ma mawɓe mum nawni ma kala nawnuɗo ma nawniraɗo sabu teddugol ngal nyallal ɗo nyallal alkamisa hino natude jemma juma ɗiɗaɓo e nder lewru Suumayee. yo Allah okkorɓe cellal duumingal yawungal ya rabbal alamin. ɓawo ɗum ɗon hiɗen toro Allah torano musidɓe meɗen fop toriɓe en kala du'a ko Allah woni huntowo hajuji. yo Allah huntu hajuji meɗen dagiji ɗin fu keneji e gundoji ya rabbal alamin. ɓawo ɗum ɗo fu miɗo torora Allah inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin e inde makko ɓurde mawnude nden tawata so tororama nde o jaabinay. en torike Allah kala moƴƴere ko ɗaɓɓa e nder lewru Suumayee yo Allah waɗu keɓal meɗen enen e mawɓe meɗen wuruɓe e fatiɓe. en toro Allah kala kambaji ko woni e lewru ndun kon yo Allah hon dandu en danda ɓeygureji meɗen danda mawɓe meɗen ya rabbal alamin. musidɓe julɓe tedduɓe en weltanike Allah o newnanɗo en hande en heɓay 10 e lewru Suumayee. fello ngol ngo ƴawama jogandema jango haray hande kadi ɗe yaade ka desantuhum pla on hande kadi ka ndeyliɗi ɗon si ɗen 10 ɗon ɗe feƴƴi haray hande kadi ko tipporagol tun hande hari ko Suumayee on o jogi en a partir ɗo haray o jogodira. ko honɗum mi andintinta e nde yewtere ɓurde raɓɓiɗude ɗo ko yen ɓeydu wakkilagol. wakkiloragol honɗum dewal ngal, wakkiloragol honɗum muñal ngal, wakkilora honɗum yaafagol ngol e yaafanede ngol. golleji buy hino woodi waɗeteɗi e nder ndu lewru Suumayee ɗi a wattanta hakkil addanama moƴƴere ko tawata andiɗo nde fotata wo ko kanko Allah. andite musidɓe kala sunna mo waɗuɗa e nder lewru Suumayee a windante baraji wasi tawi hara ko farilla waɗɗa hara hina e nder lewru Suumayee. kala farilla mo waɗɗa e nder lewru Suumayee a windante baraji wasi tawi ko farillaji 70 waɗuɗa hara hina e nder lewru Suumayee. masalan nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki e piiji andintinen ɗo 3 ma 4 ko okkata goɗɗo aljanna. go'o ɓe inni si goɗɗo gayni salligade ha gasi o salligike no hana salligorede non ha o gayni o jangi o du'a ɗo o inna ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. oɗo e maki wo Allah udditante dambuɗe aljanna ɗen ɗe fappu majji 6 ko ngal fa Allah wonatiroyta moƴƴere. ɗiɗaɓum ɗum ɓe maki honɗum wo kala duumiɗo
e jangugol ayatal kursi ɓaawo kala julde nde o salmini ko tungi mo e natugol aljanna ko o mayde yetta Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ender 6632 maɗum 6666 ayaji guluji jeego e temeɗɗe jeego e capantati e ɗiɗi ma fawi ko o aya ɗo ɓuri mawnude e nder alqur'an. sa jangi o ɗo wo ɓaawo kala waktu ko tungu ma nadde aljanna ko a mayde woni ɗiɗi. Tati e moƴƴere ko hanɗen tinnagol tawata kutata en buyi janga nyande be nyande la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. De laabi temedere wosa jangi oɗo laabi temedere e nder nyallal hay e hunde na nyannejo na ndurejo na mbilejo wona kortayɗo wona hay e hunde ko wawanma e nder ngal nyallal. Tati wonayi sa hewtika walotoɗa janga amanar rasul on ha o yaltoya e maki kala janguɗo amanar rasul nde mo walo wo kafahu ma ɗum kafatahu. ayeje ɗiɗi sakkitoro ɗen ka suratul bagara amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. ɗoni ayara non continue la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. oɗo ara heɓi ko gardama ha bembi si ɗum ɗum feƴƴi e moƴƴereji ko tawata koyen wattan hakkille majji moƴƴa tentinika lewru suumaye ɗo darɗe 12 naafeteɗe ɗen ɗe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ɗen kala naafuɗo ɗen ɗon e nder nyallal Allah mahanayi mo suudu ka aljanna. ko ɗum faala ɗen ɓuri aljanna ala joni non o landaki ma ɗo ya ittu ero ɗo a landaka ya ittu sadaka a landaka ɗo ya yaw waɗaygol jihadi fi sabilillahi a landaka ya immo naafa a landaka ya immo hoora alandaka ya waɗo e hajju ko simple darɗe 12 etoɗa heɓana ɗen ɗon Allah e nder nyallal ko wonɗe woni ɗen ado a julde subaka darɗe 2 pet na buyi wawno en landade ɓuri ɗum ado a julde fana juula 2 salimina juula 2 salimina woni ɗon 4 tawtiɗe to woni 6 si a salmini alansara on waɗa 2 kadi nandi sa salmini fana on afwan waɗa 2 woni 7 si a salminoyi futuro on waɗa 2 woni 10 sa salmini geeƴe ɗen kadi waɗa 2 woni 12 eɗo sa naafiɗe nyande be nyande andu nyande be nyande ɗamari suudu ka aljanna. si goɗɗo innama ɗo joni o juuli ɗe ɗo nyande be nyande o mari duplex lambaji wallahi o wopataɗe. si tawi non ari ratugol ɗe naafuɗe jemma immo jemma nafaade fiɓa anniye ko kanje wonɗa e yoɓitude
ɗuwete sunanur rawatib ta accuɗeɗo no gasa goɗɗo landi to woynayi wo laari fi alansara on naam alansara on ko feere ɓurna ɗon ɓe maaki wo rahimallahu imra ɓe turiki Allah yo allahu yurme neɗɗo salla arba'an qabla al asr kala on naafuɗo darɗe 4 ko adi o julde alansara si alansara on heewi noddini immoɗa ruƴƴa ɗiɗi salmina si darnana noon alansara on hande kadi haray nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe turiki Allah yo Allah yurme ma yo Allah yurme kadi kala waɗɗo ɗum ɗon moƴƴere goo kadi ni si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo kunguɗi ɗiɗi hino ton wo yiɗi foygitika hoore ɗengal kon non ɗi teddinoye e peese maɗe yawmal qiyama konguɗi ɗin ɗiɗi kadi Allah no yiɗi ɗi moƴƴa kon ɗi woni ɗin ko yawi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ɗum ɗo mara adadu mara limore ko sono be ko ya wolu landaki kadi ko be salligoɗa maraɗa wondi e laaɓal hay sonnajo simo fiiladeta haɗu o wola hay si tawi mo jibini wata haɗu o wola o salligi o salligaki ta haɗu wola dewal waɗetengal harangal haton jina e laaɓal ko jantagol inde Allah inna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ɗum ɗo Allah no yiɗi ɗum teddina e peese maɗen kadi hiɗi foykiti kadi ka hoore ɗengal Allah no yiɗi ɗi konguɗi woluɗi ɗo hara na ñowugol goɗɗo bonnugol inde goɗɗo na ñallugol e Facebook tendinika lewru suumayee ɗo si ɗum ɗon feƴƴi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki kadi moƴƴere goo kadi wi'ugol subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere wo kala waɗɗo subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere e nder ñallal ala hay e gooto areyɗo yawmal qiyama ɓurɗo mo baraji sena on ɓurɗo mo wolugol ɗum ɗo ɓurɗo ma wolugol ɗum ɗon ko non ɓurma baraji sena ɗo hay gooto ɓuratama ɗum ɗon kadi na ko ɓe ƴettatama 5 minutes subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi foti kaka juuɗe foti kaka jikirwol moƴƴere goo kadi ɗon en hani wakkilaade ɗin ɗo fuu ka lewru suumayee si ɗum ɗon feƴƴi baraji hajju komi fillitoto sono be sono ko fiyen heɓu moƴƴere nden no hanuno goɗɗo e men fuu hara no ƴettuno décision oyna ɗo e lewru suumayee ndu lanno hara mi heɓi baraji hajju ɗi 30 bima ana ñande be ñande sa juuli subaka a jottoto e jangugol Qur'an ha nange ngen fuɗa juula walluha on andi juulgol walluha on ko feere jottagol ha nange fuɗa kadi juula ɗum kay ko baraji feereji o kala juuluɗo subaka ha gayni o jotti ka o juuli ɗon himo janga Qur'an himo janto inde Allah himo juula nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ha nange ngen fuɗa o ɓeyda ɗon 10 à 15 minutes o juula darɗe 2 ko ɓuri e fanɗude ma darɗe 4 baraji makko no fotawa baraji hajju timmuɗo e baraji umra timmuɗo andi to non baraji hajju mo yehi hajju ndarugol suudu kaaba ngon tun ko baraji darnde waɓutu goto mo juuluɗa ka suudu kaaba baraji mum no fotawa waɓutuji guluuje 100 waɓutu goto mo juuluɗa ka juulirde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no fotawa waɓutuji wulure wo annon sabu ko joɗiɗa ɗo ila salminɗa subaka jottiɗa ɗon jantagol inde Allah Allah okkete baraji hajju timmuɗo hajju non ko wangagol ka suudu kaaba laabi jeɗɗi juulo e ka maqamu Ibrahim yaha hakkunde safa e marwa laabi jeɗɗi immo yaha Muzdalifa yaha Mina yaha Arafat ɗum ɗo fop non baraji ko heɓoto ɗum ɗo kon fop Allah lontinamma ammo Allah newna naari yahugol ton a heɓay ɗi baraji ɗo ha daga cuurum ma ɗon hay nokku a yaha kono hay ɗum ɗo jamaa'u ko ɗanagol haray woni musidɓe na leere ɗanagol ni suumayee yehi hande suumayee ko 10 ko ratuɗa kon eto hara ɗe balɗe noga e luttuɗe ɗo hara ɗe ɗo woparima ɗo ko baraji feereji ni ko kontotako ndaari kadi komi villitata sono ɓe 50 € ɗum huntinayi famille buyka meɗen ɓe maaki kala huntinɗo horuɗo hiɗa mari baraji o makko
e to ngel ma huntina horuɗo ka lewru sumaye haysi ko tamarore haysi ko buteyru wotru ɓira haysi ko woɓande ndiyam haysi tawi ko futtiri haysi tawi ko tamere tuuri kokum fanɗi wo kokum fanɗi e to jawdi ko marɗa kon finansandi sakkoɗandi e nder ndu lewru sumaye ɗo aɗo ɓe ƴettoydendi ɓe hirsana hoore maɓɓe ɓe damba e ma wonde makko amɓe woni ittande sadaka si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe alqur'ana on ko ndu ko lewru alqur'an ko shahrul qur'an ko lewru ka qur'ana jangete alif goto mo janguɗa harana sumaye ko baraji 10 sa jangi alif goto e nder lewru sumaye a windante baraji 70 enen sa timmini o qur'ana haysi tawi ko nde wotere nder sumaye baraji mum ko andi wo ko Allah ko andi no fotata o calcul ɗum non ko Allah suratuji 114 ɓuri 6000 verset 600 page et quelque a timmini ɗum ɗo haysi tawi lewru no fop ko nde wotere heɓuɗa haray perdi waɗari wono woɓɓe musidɓe men wona e nyallal timmungal hara hay page goto ɓe jangari wattanen hakkil moƴƴa ko lewru alqur'an siko juuso amma on tu wowɗa hollumo kankadi an kadi ɗa wawi mo jangumo fillinnoɗa si a wawata jangude dowdoji ɗin wattu jangoɓe ko woni jangude kon jokkitaɓe kono jangu qur'an si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam goɗɗo landi kama inni hiɗa juula hara salligaki ko juulugol e nelaɗo allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ɗo a juuli wo allah juulay e mane laabi 10 joni noon ka sumay laabi 70 sabu ko juuluɗa e ɓurnaɗo on kon fam ɓurɗo fofude o heɓu laabi 10 ma ɗum 100 e nder nyallal ko ɓuri e fannude si ɗum ɗon feƴƴi lerɗi wonki makin tottoygol farillaji ɗin ka juulirde waɓutu farilla goto mo juuloyɗa ka juulirde hiɗen andi so tawi hina sumaye ko baraji 27 riwaya goo baraji 25 joni noon si tawi ko sumaye ko duubul teɗum 70 ha 100 ha guluje 100 ha tawata ko andi limore muɗum wo ko Allah kono a yi e goɗɗo ngamelo ko nangimo kon weƴƴita tapi hungunga dammugal magasin hum makko ma boti ko hum makko ɗon allahu akbar o salmina o hetto haray tigdi on fi yo yeeyo on mbuɗi ko falɗa heɓude ɗo baraji ɗin ka Allah ɓuri mawde wal akhiratu khairun wa abqa ko laakara on ɓuri moƴƴude ko on kadi woni ko heddoto fi honnon ɗo ko heɓuɗa ɗo kon nyande mayɗa wo accay ɗo amma non ko ɗaɓɓanɗa laakara kon nyande mayɗa wo a yaada e muɗum a tawoyey ton kadi ko ɗum Allah inni hen ka Qur'an wa ma tuqaddimu li anfusikum kala ko ardinan ɗon hoore moɗon tajiduhu inda Allah won tawoyey ɗum ka Allah ton huwa a'azam hara no mawni ton kadi joddi mum no janɗi kadi ko hande no fotata wo ko Allah subhanahu wa ta'ala si ɗum ɗon feƴƴi ko haaloɗen tinnagol fewno ɗo heɓu darɗe ɗiɗi ko ɓuri fanɗude wo e naafilo hara na naafilo on tum ɓaawo geeƴe immo ko fanɗi o ko fanɗi 30 minutes avant subaka salligoɗa ha moƴƴa heɓa darɗe ɗiɗi ma darɗe 4 haysi ko ya raɓɓin ɗinɗe si yaha non sulloɗa heɓa subaka e leer kala juulɗo subaka julde jama e leere ka juulirde baraji makko hino fotawa naafuɗo jemma on fuu kala juuluɗo geeƴe julde jama ka juulirde baraji makko hino fotawa naafuɗo feccere jemma ko moƴƴereji tawata ɗiɗo fof si a wakkilike ɗi dublantema ɗi multiplier e nder ndu lewru sumaye si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe ka huntingol horuɓe no gasa woɓɓen ɗon hara ɓe marako ɓe huntina kurkano ɓe ka huntete ɗon yahu layɓa ka huntete ɗon yahu woncita ɓannana jama on nafakkaji wano ka wonɗen ɗo ni sa sodoy ɗo paki hun tamaro 5 euro ma ɗum 6 euro
ɓurɗo fanne on ko 3,50 €. Jo'ina on ka jammugal julirde. Kala julɗo natowo ƴetta e wotere. So taƴiroyi nden ɗon a heɓi baraji huntinɗo horuɗo. Aronkata ɗum ɗon. Aronkata ɗim baraji ɗon nden moƴƴere ɗon ko tawoyta. Ma ɗum rondanoɗa jama on. Fi honɗum fi ya heɓu moƴƴere nden dambuɗe ɗen hino udditi. Nyande be nyande tuburutoɗa ka Allah. Dumoɗa wi'ugol astaghfirullah wa atubu ilay. Dumoɗa wi'ugol astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilay. Dumoɗa wi'ugol subhanallah. O kalimatu wiyeteɗo subhanallah. Ɓurna ɗon ɓe maki kala nde goɗɗo wi subhanallah Allah tutanaymo leggal gotal ka nder aljanna. Sabu ngol kongol gotol. Sa heɓi non subhanallahi jine laabi temedere jikirowol tew, Allah tutanima leɗɗe temedere ka nder aljanna. Leggal gotal non harayno jogi fasonji dinɗe ɗen fop majje. Leggal gotal non ka aljanna waɗɗiɗo puccu. Hara ko puccu wawngu dogude. Hara no waɗɗingu kadi wawɗo doginde. O dogay ley ɗowdi leggal ngal duuɓi temeɗɗe jeewɗi laakara. Hara o iwari ley ɗowdi leggal ngal. Jonno sa heɓi sifa ɗen leɗɗe ɗon de temedere e nder nyallal. Moƴƴere ma ko andi wo ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiran la hawla wala quwwata illa billah. Woɗum ɗo ko ngalu jeyangu e ngaluji aljanna. Dumo e woɗugol ngol kongol. La hawla feere wo ala. Wala quwwata dole ala illa billah sina e juuɗe Allah. Dumo e ngol kongol lo. Enen e kala wonɗo e nder sattende, wonɗo e nder ɓittende, wonɗo e nder suno, wonɗo e nder ngoƴo, hara hiɗa maapi ka wonki hiɗa maapi ka ɓandu. Dumo e du'a mo annabi Yunusa wonno e muɗum on. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Goɗɗo e men wawa heɓude fewnɗo sonja e ɓittende ɓuri ka annabi Yunusa wonno ɗon. Go'o lingi ngin moɗimo. Nder reedu lingi ngin hino niɓɓiti. Lingi ngin hino ka nder maayo. Maayo ngon hino niɓɓiti. Tammun ɗon kadi ko jemma. Jemma kadi no niɓɓiti. Oɗo himo e nder niɓe tati. Niɓe reedu lingi ngin, niwre reedu lingi ngin, niwre maayo ngon e niwre jemma on. Kono nde o woluno ngol kongol ɗo ngol yalti ka ɓernde. Allah subhanahu wa ta'ala on danduno mo kisan. O wi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oɗo ɓayne laaɗo sallallahu alaihi wasallam maki oɗo sahabaɓe go landitino. Ɓeni ene ɗum ɗo non ko fi Yunusa tun alayhi salam. On sai nelaɗo jaabiɓe. O ayyari ko Allah inno e ley ton kon. Wa kazalika nunjil mu'minin. No men dandiri Yunusa ni ka nder reedu lingingi. Sabu o du'a mo jangi ɗo. Lawla annahu kana minal musabbihin. Sinano hewnoɗo subbon hinagol. Kaka nder reedu lingingi o wurayno ila yawmil qiyama. Wo awa no men dandiri oɗo e o ngoƴo. E nde ɓittende e sattene ni. Ko ni kadi men dandirta gomɗinɓe ɓen kala domiɗo yo du'a ɗo. Wodi karamakoɓe go wi'uɓe inde Allah ɓurde mawnude nden hino e nder o du'a ɗo. Dumo ɗen e o du'a ɗo bimbi e kikiɗe jemma e nyalorma. Si ɗum ɗon feƴƴi no wodi neniraɓe ɓe wurdaka, no wodi ɓe jiidaki. An kadi toror Allah mo yawnoɗo ha heɓi duuɓi 80 o jiidaki. O torori Allah on du'a ɗon. Allah okki mo jiidi waɗaki barki. Annabi Zakariya o yawno ha o towi tawi mo faala korona mo. O hebbinori o du'a ɗo o wi'ugol rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. An bandirawo ma an moko bamo Allah o korari jiidi dumo e o du'a ɗo toroɗa mo Allah subhanahu wa ta'ala hawnaki ka wokkor ma jiidi waɗaki barki. En toriki Allah subhanahu wa ta'ala
yo Allah waɗu barkiji e meɗen enen e ɓeygureji meɗen o yaafo mawɓe meɗen fatiɓe enen kadi o hokka en battane moƴƴa o danda en shirkangol Allah hara hiɗen andi ma en shirkangol mo hara hiɗen anda neɗɗo fuu neɗɗo yo eto bakkatu mo watta wo si o waɗay be o waɗa yo waɗu hara wona shirku Allah yaafota ko shirku mo maydi e shirku yo Allah yaafo en janɗi fanɗi suuɗi feeñi si muyo won muyi haray en jango si tawi jon jango jaɓi si tawi ko aksu muɗum kadi yo Allah taw hara o yaafiki en so ƴettiti en mawɓe man fatiɓe yo Allah okkuɓe aljanna luttuɓe e hoore gurdam ɓe yo Allah ɓoynidu en maɓɓe o wonno ko ɓaawo mboɗo ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh